Anyang aki din! Ay, umadanin ti graduation na giti ubing manang. Ay, wan gayam. Agraduar mo ti anak mo anya. Aywan. Kasi namot agradwar mo tan iti grade 6 di anak ko. Nasaya at ano kasta? Di anak ngay ni Simang. Agraduar mo tlaang. Aywan classmate di anak ko di anak na. Kasta ay manang. Wan gayam. Into no Sabado, umayak tuman iji salon mo. Dalo samban da iti kuko. Ay, kito naman ang. Umay kanto. Tanay, nakababain mo nga agmarcha iji stage asaan anak ka manicure. Ay, nakababain laki de. Anya laki din manang. Anya laki din manang. San abali Ta once in a blue moon mo, nagpadalus ka. No, dala okasyon, napapanam. Wan mo't kit di Ala, orahin kayo dun Sabado, manang. Kabarbaro mo day takawos sa ginatang mo bakit? Ay, katun alakay. Daytoy akawas ti usarak no graduation ti anak ta. Ha? Kit, apay siya, saan ka agim matang ti para kanya? Saanan lakay? Anya lakit din. Ado mat kay pulong nga indulin ko di cabinet. Isulatan ti usaraman eh. Wah! Anya? Kit ti anak tangay. Ada ka di ginatang mo aparaking ko ana. Ha? Ay kwa? Awan pa'y lakay. Igatangak-latan into no Sabado. No Lunes pa'y lang mati graduation da. Ala, sigurado mamay igatangam ni Winnie Igatangam iti formal nga usarin na. Wan ka di lakay. Nalakit din. Nakasukat ka man ay, papanam. Ay, ada na patag apagnak. Ado ti marami dito balay bakay. Ti laki din, papanam. Anya ati lang nga ibagbagam mo't. Napatagday ko nakmo't. Papanam nga min ay Ay, basta! Napatag! Naimbagak ang napatag! Anya? Mala, makaamukan tong nagluto iti pangaldawan nyo iti anak ta. Ang mga numamalamanak iti papanak. Ay, nagbara nga pumanag na kasi mang, papanamay Mapanak man iti salon ni Mari ising tata. Ha? Mapanak agpariband. Ha? Agpariban ka kunam. Ay, sana all nga rod. Ano kasta? Aywan umadaning ti graduation ti anak ko. Isu anas kan presentable ka umuli iti stage mo't anya lakit din wah. Anya? Ay, kadwan aday. Ay, wun gayam. Apay nga iyayan ni ising di papanam. San nga iyayan ni Rose? Jacket ijay tata. Nakangin-ngin at ibayad ti panagriban na. Ngamsaan mo't pintas. Anya? One month. Naimbag pa dyan ni Rose at nalaklaka. Malain na kong tata. Ada mo, tinatgada bakay. Apay, saan ka mapan gumatang iti kawis mo nga usaram intong graduation ti anak ta? Ha? Nahala mo, ti sweldo iti 15 days kahit. Mabali mo pa mo, ti mapan agpariban no kaya amaw. Ay na, saanan lakay. Indaktulangan agpadalos iti kukuk kini Rose into no Sabado. Ay, wala nga rin no, isuti ko ng bakay. Gumatang aktulangan iti formal nga usaran ti anak ta. Siyak, oray saanan lakay. Adamot ti blouse ko nga inusar ko iti kasar ni Dayan. Dayay latan ti usara. Mabali mo ti gumatang iti baro bakay. Ay saanan. Ayos lang dayjay, tamaminsan ko lang mo't nga inusar. Tinapatag, kat ti formal nga usaran ti anak ta. Kanti sandal na. Ay, wala. Maipadalos ko lang ti kukok, ay ayusan lakay, hanya laki din. Nay, nakapariban ka, si Mang? Ay katuan alakay! Saan lang ariband? No di kat naka-highlights pa ako naman. Katibalo ti anak tangay, nakagatang ka kaday. Ha? Ay, wan gaya man niya. Sana bali, gumatang akto intun bigat lakay, mapanak ili. Anya? Ay, unay kamot to. Imbis nga iso kumati unang. Ngam saan mo, taday ta pa nagpariban mo mati unam. Anya?
Ang mga nusan ka pa nakagatang iti sandal nga usar na. Kasla sandal mo lang mo, di ginatang mo, nakita ka di kusina. Anya lakit din ay lakay. Gumatangak ton inton bigat wa. Siguradong lang ha. Wa! Ay wow! Nagpintas mo tanday ta buhok mo si Mang? Dandan hindi ka pa'y nailasin ka po iti buhok mo. Ha? Ay, sikapot gaya Minda! Relax! Ako lang to! Anya laki din. Ha? Nagpintas ti buhok ko anya. Nareban ka nak-highlights pa ko naman. Un nga raw. Apay si Kangay, saan ka ama pa nagpareban? Ay saanan. Inaklag pa dalos iti kukuk ijayan ni Rose. Anya? Kahit masawan, kastanan na itabok mo agmarchay di stage. Katuan ti importante adi kat agdigusak. Ag shampoo kan ag-cream silkak. Anya, ay na yan Minda. Di ka lang mabain nga umulay di stage akas tati langam. Ay, nakababain mo't Ibain na kalaki ti anak mo nukwa. Anya, ay saan mo't? Proud lat tati anak ko kanyak. Uray saan abaro ti kawas ko amang imartsakan ko na. Abay, saan adito tinapan nagparibandan ni si Mang itibuok na? Ha? Saan mo manang? Apay nakapariban ayan. Katuwag, nasabat ko nga ron itay pa umayak ditoy. Nakariban ka naka-highlights pa itibuok na. Dandan ni Jack nga ron na ilasin. Ni, saan mo dito iti imayan na? Siguro, napanidyayan ti salon ni Ising, manang. Aywan, bispre na dayjay kat. Di na kayat dito'y takas ak ngagsingir. Ijay ngamin ayan ni Ising, mabalin ng utangan, di pa nagpariban na itibuk na. Kastaya? Un manang. Mala, rugya mo na dalusan na iti kukuk tap numalpasan. Ay katun Ay un gayam, ang mga nukayat mo mangiriban ko tibuk mo, manang. Ay saanan? Isunto pa'y abay bayadak. Umdasan na dalusam lang ti kukuk. Kulayam iti red o stone. Tinapatag, formal ti baro na day anak ko. Kung nakasandal iti baro mayatan. Sa bagay mo't kidi amanang. Ay bay amon day tariband-riband. Adamot kiti pagbayad ko ano bilang lang. Saan pa'y mo't nga iso ti priority. Aday ta, nalpasin na nadalos ko ti kukumanang. Nakulayak pa yun itirid ako na. Ay agyaman ak unay Manungay ti bayadakken ka. Ay naman na, nga laki din. Bay amon, regalo kong day taking ka ita graduation ti anak mo. Ay hinda, agyaman ak nga ron thank you talaga. Di pagbayad mo kanyak manang, inayan mo lot na paggatang iti kasapulan di anak mo, inton Monday. Ay agyaman ak talaga ken ka. Nagasatak taada anak iti gaya makasken ka. Anya laki din na aya manang. Basit abahan nagdayta. Ala, panawan ka pa'y nga ron Taynak man iti paggatangan iti formal dress. Igatangak ti anak ko. Kastamot ti sandal nga usaran na. Ay, una manang. Napatpatengag pa iso ti anak apag formalan. Nagala sa kitaan, no nakariban ti nanang, baro amin nakawis na, ngam saan mo ti anak na, anya laki din. Hey, one mo't Ay, umayak to man manang. Umay kay tubuyaan. Sa akong timang picture to kada kayo. Oh my gosh! Nagmayat mo tinday takawis mo, si Mang. Wow! Nakapariban ka pa eh. Naka-highlights ka pa eh. Ay, wala. Apay, just, aya. Ha? Tapno, presentable mo't Anya? May presentable kapag nalalaman, ha? Ha? Kita man day talangam, kundi social ka man. Ngam di anak mo, daan tibado na piman. Daan pa ti sandal na. Kapunggos ka lang, itibok na. Anya? Ay na, saan mo't anakis ti agpapintas, tapno presentable ako na. Ngam no kwa, raman mo kumamot, di anak mo. Nakapariban ka. Ngam di dress na, di anak mo. Makikita pa yung adabot tao, iyalikodan na. Nya laki din. Anya?
Presentable ka nga ina, ngam di anak mo, mababaing ka po iti suot na. Kita man, amin nakakadwa na nga graduar. Kit nagmamayat ti kawusda, nagpipintas. Isun sa lang tinidumduma. Di ka lang naasyan iti anak mo man. Sino dayjay a bakla? Ay, bakla ngawan itsura na. Anya, apay akas tamot yung tisasawan. Adaw tinakangag itimbaga na ita iji kaadwan kita tao. Anya, Ammo, iso anak ko na dayjay, kapulang ititimangken nga apal na kanya. bakit? Pakibiyangan na amin ang makita na. Manakibiyang ti awanan bain. Ay na, si Mang, no amirisam ana imbag timbaga na king ka. Pudno. Anya? Pudno mo nga ming. Di ka lagbay na kundi presentable ka nga umuli di stage. Agasam man, nakariban ka, kaskada naka-highlights ka, nakasandal ka pa itinapintas. Ngam di anak ta, daan, ti impausar mo king kuana. Anya? Nagalas nga ugali ti inaday ta bakit? Kita man, kit mababain ti anak ta, gaputa ison sa lang, tinaidumduma ti kawus na kadakwada, naggraduar. Kwa? Kita ni Minda, saan ang nakariban, saan abaro ti kawus na. Ngam formal ti kawus ti anak na. Nagpintas akitain, bakit? Anya? Huwag nagpay saw. Apay da ya babae. Nakariban, kan baro amin nakawus na. Ngam di anak na. Kasla pimpiman. Botaw pa da nakawus na, di kalman. Wan nga rod tata. Ay, sapay binagaan ni Rose idikalman. Ay kasi sigurado ang nasakit manan at tinakam na ka ni Rose. Ay, wan dayjay pa'y matikunayaw. Ngam podno mo timbaga ni Rose ka day. Di lang mabay na presentable ka no nga umuli jay stage. Ngam di anak na, mababain nga po iti kawus na. Wan nga rod tata. Ay, tabagbagak to, man no may ditaw. Ay, di yor aramidin day tatata. Sigurado agumura ka na kayaw. Ay, awan pa ikaw. Uray guraan na. Tinapatag ka mabagbagak. Sana nasaya ta kitaan ti kasjay. Kundi porma tinaganak. Ngam saan na mo ta kitaan ti kawas ti anak na. Ay, lalaki din ngay. Hay, nasaya ata nagranata si Kaminda. Nay, apay nga kasla makaung ungot kamot kanyak. Ay, sana kasla. Makitkitam lang arudan, kasla ko ng pailang. Aniya, pakibagamtuman kini Rose agayim mo. Nagsakit tinakam ko kunkwana. Gapoy tinaramin na kanyak iti kaduan ti tao. Ha? Kunamlan asino? Manakibiyang launay? Ay na, nung ata amirisam kit di na imbag da nga imbaganakan ka. Saan akas tangag saksakit tinakam mo? Anya? Pudno mo ti imbaganakan ka saan aya? Ha? Nukas jay nga men, unaan ti anak, sakbay akong di papintas. Kasla si kamot ng tinagraduar iti kas jay alangam. Agasam man, nakapariban ka, nakamanicure ka, baro ti kawas mo. Ngam di anak mo, ay pulos, daan amin nga impausar mo kan kuana. Anya? Saan apa nakibiyang dayjay si Mang? Ibagbaga na laang ti pudno. Isuna laang ata saan na anay lugar. Dayjay laang ti kamalina. Saan nga agsaksakit tinakam mo? Amirisam kit di ana imbag. Ay, agsaksakit tinakam na kini Rose. Idinto tapod no mo tinaibaga na kan kuana. Una hindi dyan babae. Di naka-amirisan na naimbang. Ada palaganas na agsakit tinakam na may. Isupay ah. San mo tadakis nagpapintas? Tama minsan lang, iti makatawa na makuna. Ngamnukas jay. Ipada na kumama, ay anak na. Sana nakapimpintas, tananang saan dyan na. Ay una yung ngay. Day tanga raw ti saan maawatan ni si Mang. Iso akas taunay ti sakit tinakam na kini Rose. Nakuna na, ama nakibiyang kanuunay. Amo pa da dyan si Mang. Kasasangag pampanuno jo. Ay katsakon ati imay dito balayaw si Mang. Ha?
Nadamag ko ngamin, akas ta unay kano asakit tinakam mo kanya. Puno ka day. Anya? Nasakit kano tinakam mo. Gapoy tinaibagaking kay, di na minsan pagadalan. Ay kitsuri adi, no napasakitan ka ijay. Ngam puno mo't sanaya. Anya? Apo, ta proud na proud ka nga imuli jay stage. Gapo ta presentable ka ako na. Ngam jay anak mo mo't kat saan. Amom si Mang, sana dakis nagpapintas. Nang runa kat graduation kat nga ron ti anak mo. Ngam tinakis na, inununam mo ti bagim. Ngam di anak mo. Anya? Masyanak pa iti anak mo ako na. Gapo ta mababain, ngay sulaang tinaidumdum at ikawis na. Ngam si ka, presentable akong kunam. Anya laki di. Imbis nga agsakit tinakam mo kanya, amerisam ki di na imbang. Itaman pa yan ako ulimag ka. Bakit? Ha? Sapay lang ko ma. Yalaki din. Ulimag mo. Kit pa nagamiris mo patay. Imay ni ising itay. Awang ka. Agsingsingir. Agbayad ka kano. Iti utang mo. Kingkwana. Ti panang riban na. Iti buhok mo. Ada kano pa'y balansim kingkwana. Ha? Unay kit ayang aminin day tanga ugalim. Naimbag pa iti panagpariban mo. Tamayo tangam. Ngam ti usaran ti anak ta. Anusan na dagiti daan. Kit adamit ti gatang mo kuma. Ngam saan mo taday tabagim ti nununam. Ala, huston lakay. Naamiris ko dagiti bidot ko. Nasayaat nga ron no kasta ba kay. Nasayaat, tagsimpamot tin day takilaw apanunot mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Pudno nga tati nadamag kumare. Ha? Anya day tamara eh. Nadamag ko kami nga umada ni Gaya mo. Di pa nagkalay sa ti anak ni Pasi nga inauna. Ha? Ni Gracia. Un mare, iso mga mintin ako na ni Tina kanyak idikalman. Kasta aya. Asino ka nungay ti pakiasawaan na. Ay kat lalaki adi. Alangan mo. Ti salsalud-sudak no asino. Nilito ti pakiasawaan na. Diyan nga'y puto ni Tata Borsyo ijadayang. Ah? Anya? Nilito ti pakiasawaan na. Ay salbag day tadamag. Ha? Aping agkatawa ka nga, mare. Kit no nabayag Gaya mo nga gayan ayat da. Anya? Ay una yan. Kaslamot na naibusan ni Gracia iti lalaki. Di payla ng sapul mo't iti lalaki asaan akalugaran. Ha? Nilito pa'y mo't akaaruba da mo lang. Anya lakit din. Anya? Wan mare, pudno day ta. Nagsasaritaan min ti maipapan iti panagkalaysada. Kasta ka di mare. Ay nasaya at ang arno kasta. Kit kaano nga ti exact date ti panagkalaysada. Into no June pa'y mutkit di amare. June 8 ti nagsasaritaan mi. Nasurok pa'y adu abulan ti urayon tapno nawaya ti panagsagana da. Ay wun amare. Tapno saan da nga agap apura. Ay wan mare. Ay wun gaya mare. At daman ti maritis kuking ka. Ha? Anya day ta mare? Among ngay. Kit kwa. Kasaunay akatawan ni Gloria idinaamuan na nga umadanin ti panagkalay sa ti anak mo. Kani Lito. Anya? Anya ngay kano ti nakakatkatawa iti dayjay? Kasla ka nga awan sa bali alalakin. Tanilito pa'y lang tinapili na. Karuba ka no. Ay oo na yan. Uray pa'y karoba. Lakit di sana kasinsen. Anya lakit din aya. Nanang, awan matidakas na. Uray may sa barangay ti ayan tayo kadalito. Awan mat ngamin anak ko. Dayjay laang mat agurya tinagruget ti panunot na. Ibagbaga na kano, akas laawan sa bali alalaki. Anya?
Di kumakanaw saan akalugaran. Unay day nga antigurya aya. Manakibiyang ngot launay. Ala, bye-bye antayo lata ka di anak ko. Tinapatag, kat mayat kayo lata kinilito. Aywan ananang, anya lakit din. Dayta ti kapatgan. Saan adag iti negative asaw-sao ti tattao. Nang runa dayjay agurya. At dayta ka man ako nakon. Kas kalaguuyong. Agkat katawa ka nga, wan makagapaw. Ay nalakay sa anak nga aguuyungan niya. Kasano mga min asa anak nga katawa. Kita man dayto ne. Nakitam. Picture mo, dagrasya, kinilitaw. Ti umadani, panagkalaysada. Oo na yun ni Pasing. Di naman labi nagbagaan mo't ti anak na. Ha, tapay ko ma. Kaslawan sa bali alalaki dito'y lubong. Una yun aya. Kaaruba na mutan, ti pakiasawaan na, ay makapaulok. Ha, kat tinapatag ade, kat saan nangag kasinsain. Agkaroban lang mo. Muray pay, nagalas akitaan. Anya lakit din, aya. Anya, iyam amumon kada kami, ti kaayan ayat mo, anak ka. Wan tatang, intun umay alawas. Umay kami dito'y, apag isong agapo kami ijay syudad. Kasta ka day, anak ka. Ay, kat wala. Naibagam ka din, ganina nang mau, ti may papaniti day ta. Saan pa'y nga rod tatang? Ibagak pa'y laang kumakan kwa na. Kat wala, tapno muna mo, itanak ko. Ay, wan gayam. Taga ano ngay mo, ti kaayan ayat mo. Ijay syudad tatang. Kasta ka day. Mala ah. Ipasyar mo dito'y balay, tapno mamam mo may may, anak ko. Ay na, magagaranak amang mo iti agbalin amanugang ko, anak ko. Saan abali nanang tadandanin? Aywan ay kanwan gayam. Taga-ano ngay mo, ti kaayan ayat mo, anak ko. Ijay syudad nanang. Ay, nasaya at nukas na. Jaklakit di kayat tikas lakadalito kan grasya. Agkaaruba da, ngam agasawa da ka no. Ha? Good, awan mo't dakis na iti dayjay nanang saan aya? Anyang awan, kano nagala sa kitaan? Ha? Kasla na ibusan ni Gracia iti lalaki dito'y lubong. Tadayjay pa'y alito, ti pakikasaran na. Ay na, makapaulok mananak ko. Iso ahusto day tangay naramid mo. Taga syudad ti kayan ayat mo. Saan at taga dito'y lugar tayo? Kayat mo asawan. Adamutin kaayan ayat ni Celia, ang anak mo, Mare. Adamot ten amare, ngam saan at taga dito'y lugar tayuan niya. Ha? Amangan ngamin no panunutem akasla da grasya ken lito. Agkaaruba da, ngam agasawa danto ka no. Anya? Naimbaglaengan tasaan ataga dito iti kaayan ayat ti anak ko. Naimbaglaengan tataga syudad. Saan akaaruba? Ay, si kakit dimot, Mare. Idi pa lang akat katawaam ida. Kasano mo ngamin kat agkaaruba da nga rod. Kituray man. Anya ngay nga rod no isudatin na ikari iti tunggal maysa. Oho, jaklaam mo mare. Anya lakit din aya. Ay namare, awan man ti bibiyang ko iti dayja agurya. Awan bibiyang ko nga uraan niya pa iti mapanasasawon dito tersenam. Ay, wala, Mare. Isoki din ti pagsaysayangam iti oras. Dilat ta ati anak na ti pakibiyangan na. Apay-pay lang ang masapul na akat katawaan ti anak ko. Kanti agbalinto nga asawa na. Anya lakit din aya.
Among mutin na ang babae. Amin na makita na, kun maamuan na, kut katawaan, kun uyawin na. Agyaman adi, no nasaya at ugali jay taga syudad, akaayan ayat ti anak na. Ay, wanan niya. At least kidi, dalito kin grasya, taura ibagbaga na nga agkaruba da. Amamudan ti ugali ti tunggal maysa. Ta idi ubing na pa'y, agam amudan. Kat isuman. No siyak, at least pa ti kalugaran, taam-am mo. Ay, wana mare. Saan nga stranger? Anyangay ti makunayo iti imbaga ni Dino, tatang. Ha? Nakunanamot din anumayat kayo, agkalay sa kamin. Ay kat laki di desidido kayo ado ha? Apay kiti nasaan nga anak ko. Ha? Ay na, selya anak ko. No siyak amay sa, mayatak mo't iti dayta. Agkalay sa kayon. Saan abali, taada kayo motin iti husto nga idan. Agyaman akno kasta nanang. Ala, ibagam kin ni Dino, taplanuin nyo nga rodan ti may papan iti panagkalay sayo. Wala nang, pagsaritaan mi dayta. Mare, inton bigat gaya man ti aldaw ti kalay sa dagrasya kinilito. Wan mare, ay kat umay kay to ah. Wana mare, mabalin ka limot asaan. Umayak at damit binalkot ko a regalo para kadakwada. Ay kastaya mare, ay wan ah. Bareng ano umay lata ni Gorya, oray sana nasaya dagiti sa usawang na. Umay no umay mare. No umay kat thank you. Ngam no saan nga umay, thank you lata. Sa bagay magkidi Ay, damag ko kit umadanimot lang hindi pa nagkalay sa ti anak na ka. Ha? Ni Celia ka diti bagbaga mare. Wan, Kasta aya. Kat taga ano ngay mo ti mga sawakan ko ana. saan ataga dito'y mare? Taga syudad. Ah, kasta aya. Husto ah, tapno aga po kung tumatan ni Mari Gorya. Apaw, nakapurma ka mat iti kasta unay mare. Kan kasla regalo day tawit mo. Ay, wan mo mare. Ang mga nung nalipatan mo itangal daw ti kalay sa dagrasya kinlito. Intan Ah, ay na mare, siyak pa'y laeng matiawisam. Anya ko mati nakakatkatawa iti daytangay. Nung amin mapanak, amangan no saan ko amalapdan ti agkataway jay. Nang runa no makitak da grasya kunlito. Saan amaikat iti panunot ko, anagasawa da nga agkaaruba. Anya lakit din aya. Ay, yak amuking ka mare. Basta siya mapanak. Nalaing kan mare. Ay, unggayam, umay kan tumat no jay anak ko tagkalay sa. Itamon nga lo ti kalay sa dagrasya kinlito. Apay saan ka amapan Gorya? Ay, nalakay. Amangan no jay agkat katawa laeng timapan ko aramiden ijay no bilang laeng. Anya? Talaga asaan ang maikat iti panunot ko. Nga agkaaruba da, ngam nagasawa da. Ay, anya lakit din aya. Antay ta ka man ako nakon. Katwan mat, amangan numapanak ijay, kat day talagkat katawa timapan ko aramidan. Kita ka man langan. Ay, dalpas mo't laangan, ti kalay sayo anak ko. Wan nga rod nanang, sumarunumot tan di anak ni Gorya. Ha? Ni Celia nanang? Wan anak ko, intun first week kano ti July kat. Kastaya nanang, kat ala Mapantay to, oray awan apulos ti nakitak arupa da, ideal daw ti kalay sami. Wan anak ko,
Nasaya at dayta, ana panunot mo. Nay, ape akas ta tilangan ba kay? Bigbigat anak kami suot ka. Ay, kasanumat nga min lakay. No kaano nga umadanin ti aldaw ti kalay sa ti anak na. Sakas jepay tinaibaga na kanyak. Ha? Anya ti kayat mo asawain ba kay? Nakuna na nga adda kano katsatsyat ni Jun asabali a babae. Anya, kasano nga rod itan ngay? Ay, jakam mo lakay. Nakunamot ni Celia, akasarita na anaimbag ni Jun. Ay, hanyamot na da. Umadanin ti kalaysada ng kastaki din, tararamidan na. An nga rod ah. Ay, anya laakit din ayat kaston. Awanan na. Anyat kayat mo asawan anak ko. Jakon makontak ti number ni Jun. Anya, jaka mo na niya teramida kita. Kasanon ti panagkalay sa amin. Una yun da di alalaki. Awanan bain. Apay anaarabin na kan katikastoy. Kasanon nga ti panagkalay sayo. Nakababain ka dagiti tattao nga inauawis ko. Nanang. Ay na, siya kung ti mababain ga po iti kastang aramid na. Numakontak mo, kasaritak man dawanan bain alalaki, tapag sasawak man. Hay, di pa ikot nakababain ka dagiti tattao nga awis mo, no kastamot lagayam, mare. Ha? Ay, wen nga rod mare. Nakababain a talaga. Dahita nga rod tirigan na, no saan nga maamuunay di tao. Ado ti limad, asan na nasaya nga ramid da. Saan mit kiti nga amin, ah? Ha? Naimbag pa'y ni Gracia kinlito. Akat katawa ama nagasawa da, nga ore agkaruba da. Kitaam kat aging ga ita. Mayat latta ti panagkadwa da, kasagasawa. Anya? Iso asaan na nakakatkatawa ti panagasawa iti agkaruba, mare. Laki di, sana kasinsin. Tadamot pagsayaatan na ako nak. Sana ya. Mare. Am mo ti ugali ti tunggal maysa, mare. Sana kasi iti kaayan ayat ti anak mo. Anam mo na lang yung syudad. Anya nga ita. Awan pa iti aldaw ti kalaysada. Ngam addan babae na. Anya laki di. Ay, nagturod kamutan anang ibaga iti daytaken ko na, mare. Anya kumaaga po ang mabuti nga ngay, mare. Gusto mo din bagaking ko na. Ay, una yan. Kaano ngay nga rod ti kalay sa day anak na? Saan na matuloy? Ay saanin Tadda nga rod manan sa bali a babae ni groom to be kuma. Aniya? Ay, piman mo't ni Celia. Ay saan lang ani Silya ti piman. No di kat nang runa ti manguyaw nga inana. Kat katawaan na iti da grasya kinlito. Akas la kano naglipit ti lubo. Lalaki Nagkwada. Lumayangan ita. Ay, saan nga binanasaya at yagsasao iti patapos ako na damare. Ay win amare. Datayo at tao, rumbang ko maapanunutan tayo nga umuna. Sakbay tayo nga isawang, tagsubli ka da tayo. Anya laki din na ya. Oh, si kamot kaya maray. Mare pasing. Nadamag ko nga itagayam a first week ti July ti kalay sa ti anak mo. Ay, wen kumare. Ngam saanin a matuloy. Ha? Wen mare, nagbabae mo't ngamin jay kaayan ayat ti anak ko. Aniya? Iso nga rod a mababae nak unay itaken ka. Gapo iti panangkat katawak idi iti anak mo. Nagaduan na isaw-sawang ko asaan ko maarumbang nga isawang. Ngam anya ngay nga rod kat nalpas meten. Ala, bayamon day jay kumare. Nasaya at latagayam ti kaaruba no maminsan. Taam-am mo ti ugali da. Aywan Kitaam ti anak ko, kanilito. Nasaya at latamo ti panagkadwada.
Awan ti issue at cheating wanuan niya dita. Gaputa manipod ubing da, amodan ti ugali ti tunggal maysa. Ha? Isu amare, saan ang nakakatkatawa no ada agasawa nga agkalugaran o no agkaruba? Saan adakis dayta? Lakit ti saan nga agkasinsin ako nak, maawatam. Uwan, mare. Anya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Hay, parikot ko at talaga jay loan talakay. Bakit? Kasubli nga min jay kolektor dito'y balay. Sapay na kuna na kanyak, ang mabalinta ang makaswan, no saan tapay nga agbayad. Dakkel pa'y nga min jay saan ta na bayadan. Sana siyak ti pangibagam iti dayta ah. Inted ko magking ka dagiti natgadak. Pagbayad mo ko ma. Ngam insugsugal mo lang. Anya? Isu amakam mo ka ita no pangalami ti pagbayad mo. Ha? Inkamanggay. Tapno mom terigat tagtrabaho. Adala pagbayad ko may iti utang. Anya Laki day. Oh, mare, si kamot gayam. Ha? Wan mare, siyak na ron. Kaano ka pa'y anagawid? Idi kalman laang mare. Ah, kasta ka di. Kat, kaano ka ngay nga agsubli ijay syudad, mare? Inton Sabado mare. Enjoyak pa'y man ti panagawid ko dito'y probinsya. Una, kakaisuna anagawid ka. Ayun gayam. Grocery ti pagtrab-trabaho am ijay syudad. Saan ka di? Wan mare, apay ka di? Ang mga noad da ti mabalin a pagsirkan ijay, mare. Adda mare. Apag iso nga adadwa ka panpanaw na akadwak ijay. Kastaya, mare. Ang mga numabalinak mo. Apay, kayat nila kay mo, amapan ka agtrabaho ijay syudad no bilang lang. Si kakit dimot. Kayat na, mare. Ala, agpanunot ka na imbag. Lunis pa ila ita. Tano makapanunot ka, makigiddan ka kanyakon inton Sabado. Unlakay, inaklaang makitrabaho kin ni Mayta ijay syudad. Adaking ka dayta ah. Ingkag trabaho tapno da pagbayad mo iti utang mo. Anya? Kat kaano kayo amapan ngay? Inton Sabado lakay, agpasyudad ni Mayta, makigiddanak meten. Adda nga ron ti pagyanam ijay no bilang laan. Kasaritak pay laeng ani Mayta, numabalin ti makipagnaid pay laeng kenkwana ijay boarding house na. Ala, adaking ka dayta. Makaammo kayo ngagsarita. Kat, nakapanunot ka nga ro din, mare. Un mare, nakapagdesisyon akon, makigiddanakon kan kaington Sabado. Okay. Ayun kaya mare, damagak la ko man, numabalin ko ti makipagnaid pay laken ka ijay boarding house mo, no bilang laeng. Ha? Ay, kwa mare. I'm so sorry ha. Ngam saan ang mabalin. Amamatan, adda ni boyfriend ko. Nakababain mo't madama kami kat adda ka. Anya! Ngam di ka madanagan, tadamot labakan ti amay sa kwarto iji pagburburdingak. Manungay ti abang ko mare. 2-5 mare. Mayatan da jay ta inclusive ti current kandanom. No kayat mo, ipareserve kon iti landlady may tapno saan nan ama itad iti sabale. Oh, sige man nga rod mare. Ipareserve mo ta ijayak laengan. May mayat matlaeng tamay sa laeng abalay ti ayanta.
ikaw amat ti agyan dito yung syudad. Italaday ta, tadamdamo. Nga mairwam kanto mo lang. Sapay la ko maa. Ay, gayam. Sa dino ngay ti pagnana adamat. Adamat ti boarding house ko, di talabangir. Asidig lang ti boarding house na. Mapantanto pa siya ron no at dati wayata, mare. Wen man mare, tapno makitak man. Una, umay kayo lata. Nawaya mo ti jay. Oh, kat, anyang nga ron. Nakaredy kan, nga agtrabaho inton bigat. Ay, iwan. Ready na ready. Nasayat nga ron nukas na. Ala, tatayon to nga ron ijay grocery inton bigat. Anya ngay, katawan pa iti usar mo, mare. Dito'y kapayla ang boarding house ko ang makikusina, Ay na, agyaman ak unay mare. At damot paglutuan dito'y. Kan naggrocery ak idi na minsan. Ang mga nusan mo kahit dagiti lutluto kasi daan. Agluto ka latano ka, Si kakit demat mare. Katuan man, agluto ka lata. Anya lakit din. Alawin mare, agyaman ak talaga kan ka. Aywan gayam. Imay ngamin itay, di akin balay dito pagburburdingan ta. Alalaan na ti advance ko amay sa abulan. Amangan no adda kwartam, uray 2.5 laang. Bayadak tumo laang mare. Ha? Adda kwarta, ngam allowance ko day jay. O sige mare, pautangan ka pailang, Ngam no agsweldo tayo iji grocery. Bayadam ko ta ipawit kumot lang iji probinsya. Paggatang ni dadik iti agas na. Un mare, bayadak to. Hut, kumusta nga iti panagyan nyo kinni ko rin iti may sa ambubong? Ay, Ni, apay nga ngagsanay ka kasta. ay makapasad na ay nga rod. Apay nga min aya. Kasla makariknak iti panagbabawi anang awis kan kuana ngagtrabaho dito yung syudad. Ha? Apay anak ko nam dito. Wan takasla saan mo't makarikrik na. Abusado unay. Anya? Imbagak lang nga rod kan kuanan, akabayatan nga awan pa'y usar na apang kusina. Ije pa'y lang boarding house ko ang makipangan. Ngam agasam man, manuabulan na dito yun. Ngam awan samot ang ti plano na ngagkusina na. Anya? Agswil-swil dumot. Ngam hay, saan man apan nangisingir? Ngam pulos asaan agumatang iti sida. Bagaswan no anya dita. No awan danom amainom, awan peti kunana ama panala. Ay, siyak amin, salbag kiday. Ay sus, abusado mo tan abusun na ti kinasingpat mo. Are, makiusarak man iti washing machine mo. Ilabak man dagiti ulas kan lupot ko. Ha? Ay, katuan amare. Aglaba ka lata. Damot yung washing machine ko iji banyo. Usarom lata. Thank you, Mare. Ayun gayam, makiusarak matlang iti sabon mo, Mare. Ha? Diyak ngamin nakagatang iti sabon ko iti kalman. Anya? Katala Una. Damot di powder ko nakakabil iji washing. Usarom lata Ay, agyaman na ka talaga, Mare. Ay, ukis ti saba. Una yun ay ti kastoy akadwa iti boarding house. Amin mo kat usaron kan dawatan na. Kastoy nga tangag na nayon. Ay, salbag kiday. Nyalakit din ta saan pa ang makarik na iti bain mo. Nay, itaman pa'y akas ta tila nga masumrak, maita. Ay, makapabad trip ba talaga nana? Ha? Tapay manan aya. Makapabad trip o nga abusado nana. Abusado, adidaan mo ti agbain. Amo ko no asino ti dakdakamatam.
Ibagam ngamin akin kwa na ngagsarili mo't iti kusina na. Wala na, ibagak to talaga. Sobra mo ti pamayan nan. Amin mo tin asabon, kas kada shampoo. Dawatin na amin kanya kay una yun ngay. Di pa'y makagatang mo iti sarili na mo. Ayo na mo daytan. Kat naimbag pa'y no gumatang iti si daan nyaw no maminsan. Ay nanana, manipot ididamo nga imay, aging ga itang upat abulan na dito yan. Awan pa iti napuutak aging matang iti si daan, wano bagas. Uray may sakilo no iso. Aniya, ay una yan. Niya laki din ni Kureng. Saan ang makarik na itibain? Ay papanawo mo, no kastamot lang. Nagpuskol una, itirupa na. Nay, apay nga. Ang kabil mo matindag iti sabong kas kada shampoo ni tadura box mo. Darling. Ay wan darling. Manipod itakot agbalin ako nga emote. Anya? Noong mo nagngamin ni Kuring ditoy, aging nga da makikita na asabon kas kada shampoo. Saan ngagsarsar di nga dumawdawat? Nalabos mo ito? Uray dagiti itlog kun abastuta aginatang ko. Idulin kumutlaang dito jurabox. Imot no imot niya kuma. Un bibiyang kuman. Ay, una yung ay. Kasanomot ngamin, pulusmot asaan agumatang iti si daon no bagas. Tapno makarik namot ah. Mala, adaging karita pa ita. Abusado mo't unay ni Kuring. Adamot ti right ko ah, nga agimot no maminsan tani. Narigat no abuswan da unay ti kinasingpag. Anya, ay una yun ngay. Taing kabil mo amin dagiti abastom iti Durabox. Aywan ah, ura itlog ah, kas kadagatas kan asukar. Kape, inkabil ko iti amin ang tapnaawan makita na. Ay, anya lakit din ayang amin day di ababay. Di pa'y makarik naman. Saan nga rod? Ay, awan pa'y ririknaan na ti salbag a babae. Kasanon ngay noon ka? Saan amangan? Kasyay? Makamumot na iti biyag na nukwa. Basta siyak, indulin ko amin amakan iti jurabox ko. Ay, una yan aya. Abusado unay ni Kuring. Inserak ko lang arudan iti trabaho. Imbagakkan ko na amakikusina pa'y lang jayan ko. Tawan pa'y usar na. Ni, aging gamot ita. Anya? Saan man apan nang isingir, mare? Nga magasam man. Manipod imay dito'y syudad. Pinabulodak iti ulas na, tawan ulas na nga imay. Pungan, pagidaan na. Amin akawas ko asaan kun ama usar, inted kon kan kwa na. Sapatos ajak mausar, inted kumutlang. Inikak pa iti hangar, tawan apulos ti paghangaran na. Anya? Makiusar iti washing. Makipangan iti boarding house ko. Ngam saan pa'y nga agluto ti salbag? Siyak pa'y ti agluto? Umay lamangan? Saan pa'y nga aginaw? Ay, una yan. Anya laki din mat. Kaslaakla na nga la iti pagsakitan ti ulok. Anya laki din. Mabisinak man, mare. Saan ka kadian nagluto? Ha? Ay, saan mare? Sa anak-anak kaluto. Kan awan mailuto kit di ah. Sa anak namin anak grocery. Ay, kasta ka di mare. Ay, nasa pa'y mabisinak ko. Adamot ti restaurant iji babano kayat mo ti mapanmangan mare. Adda budget milda ijay. Ha? Sa anak-anak luto. Kan awan mo't lang ti kape. Awan ngamin ti hot water. Kasta ka di. Ano sa mun ati mapanmangan iji baba? Itaman pa'y asaan ka matagtagari, Kuring. Ha? Ay, ikwa. Awan lang. Ado lang amin ti pampanunutak. Anya ay dagito. I-share mo mata, tapno ko. Ay, ni may tangamin. Kasla nagbaliw matan. Ha? Anyat kayat mo asawon? Imutan nakmat ngaminan. Anya? Agasam man, taindulin namat aminin amakan na ijay Durabox na. Ay, mabisinak pa idikalman, ngam saan pa'y amang ibingay iti makan ti salbag a babae. Anyo? Kasjay gayam ti ugali ni Maita. Imot na amin nga imot. Ay,
No amok la kumaakas niya gayam ti ugali na. Si kala kuman ti imayak, ididamo nga umayak dito'y syudad. Saan kat nga ijay boarding house na. Ay na, Juan. Kasta, timbaga na kanyak idi na minsan. Anya? Saan ka lang amin amatyem-tyempon ka? Iso nga itala ang ibagakan ka. Saan ko mga ibaga? Yung ibaga ko na. Tapno amumot ti ibagbagam kan ko na no bilang lang. Ti awanan bain ako ring? Itati dakas kan kwa na? Amuman day a babae. Imbes nga gyaman kumakan ka. Ta idi awanan. Kat adda kalata makatultulong kan ko na. Nagalas matan nga ugali na? Talaga anapunwanak matan? Paimanta kasaritak inton madamdama? Anya? Ay una. Kasaritam itinasayat. Ipakaawat mo kan ko na. Ay saan? Pakaawat dita. Libakak tupay ngay? Si Kaki di mo to. Nasing petak, kunak. Ngamnukas kan kwa na nga abusado. Kan naglaing asumao. Ay makaraman kunak tumat. Nagawan matan abain mo? Anay ko. Apingin agtungpa ka matlatan. Kalpasan ti amin apa nang tultulong ko kan ka? Ibagamkit din asyak ti imot? Ugalik ti imot? Ha! Anya? Sika ti awanan bain. Imutak no imutak ha? Ngam uray kaskasano, nagbalinak anasayaat kan ka. Nagbalinak lang nga imot, gaputa abusado ka unay kumare. Ha? Amin akabaalak nga ipay atulong, impay ko amin. Inikan ka pa iti underwear mo, takurang ti underwear mo anagapuya probinsya. Lalaki din. Ulas kan pungan mo, hangar mo kun kawas mo. Mare. Sa ita, ibagam nga imutak. Wanan imutak. Indulin ko amin amakan, gaputa abusado ka unay. Di ka pa makagatang iti si daan, uri maminsan ti makabulan. Makipangan ka lang arudan, di ka pa agkusang agluto, kayat mo aggaulaang. Anya? Titaam na itabagim nga umuna. Sakbay mo nga ibaga nga imutak. Salbagkit di ah. Agawit ka langan di probinsya. Saan mo abagay ti agyan dito'y syudad? Saan mo akabaulan at tumakder iti bukod mo asaka? Kaasilaang ti pakikuskusinaan no kwa. Ayun nga laki din. Diyak kayat ti abusado ako mare. Kunakmanan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Dakayot gahim nana. Anya tigatangan nyo? Ay kwa, gumatangak man iti small size a diaper di na. Diaper? Apay naganak gaya mo ni Lucia nana. Wan, naganakan iti sa badupay ah. Ay, kastaya nana. Kat anya nga iti anak na. Kat tao ah, alangan mo't abakas. Ay, si kakit di mo't. Ay, ninana mo't, agang angaw kayo manin. Kat tao at talaga ah. Ti damdamagak, no babae no lalaki ka di ti anak na. Ay kwa, babae ti anak na. Iso a sunshine tinagan na. Kasta ka di nana. Ay, sana all adi nga rod no kasta. Ay, aday ta ka man na nakunakaon. Aging ka sana all kalaang. No apay nga ben nga awan ti aramiden nyo kinilakay mo. Padasan nyo man nga men ti mapanagpa-check up. Bareng masungbatan day taparikot yaw. Wanto nana. No addan to umdas nga ornong mi. Amam lakay, imay gimatang ni nana to ring itay iti small size a diaper. Ha? Kasta kaya? Wan lakay, naganak gaya mo ni Lucia di Sabado ka no. Ay, nasayatang ron. No, kasta ba kay?
Anya kay kano di maikadwa nga anak da. Lalaki manay. Babae ka no lakay, iso a sunshine tinagan na. Ay, naimbag pa ni paring bilay. Taduan ti puto na jo. Ha? Kano mga taya, madan ta iti anak bakay. Ay, jak masungbatan na ita sa ludsod mo lakay. Panawon tulatan ti makaibaga. Unayin ay ati kastaw. Manon atawon ti naglabas. Manipod nagkalaysata. Nung maging gaita, awam pa'y anak ta. Ay, lumakay da taon jo. Anya ngay nga rod lakay. Agaanos ta kadilat ta. Saan ta kumamapukpukawan itinamnama. Anya nga tamari no padasin nyo mo ti mapanagpa-check up iti doktor. Ha? Di ngay kalaingan a doktor ti papanan nyo. Tamno da serbi nang aggastos kayo iti dakkel no bilang laeng. Un mare, dayta ti plano mi itaki nila kay ko. Manayunan na basit ya urnong mi, mapan kami agpa-check up. Una nga min, bareng matulungan da kayo iti parikot yo. Ay, sa pailak ko mamare. Bagi milatan ti umapapal, tunggal adamadamag mi anaganak. Ha? Inaramid mi mo't amin akabaalan mi. Ngamawan lata mare. Nga mare, amangan kit di mo no saan nyo pa nga impadas di kunada 69. Malay mo, iso ti sungbat na day parikot yo mare. Anyat kahit mo asawan. Padasin nyo mare, ag 69 kayo ngamin. Awan dakas na no padasin nyo. Anya laki din aya. Kano kas na aramidin mi idikin ni boyfriend ko. Iso dandaniak na si Kugan. Anya? Anya? Day tatim, baga day ja baklaking ka bakay. Wala kay. Kasla saan ta pinagpadas nga agpaiso day jay ah. Ha? Awan mo dakas na kat no padasan ta. Ay, si kaki di mo, bakit? Alam mo tin alakay. Awan mo dakas na kung naktumat. Alamang nga raw. Ingka mga raw agdikaws. Kalpasan na padasin ta mga agpaisaw. Anya? Padasan ta itangay man aldawan? Ay, kawin na. Abay, ada pilpil yung tikwaya. Unay mo, uray sardam mo no malaldawan no makarik na sigilat ta. Pumalakapak oh. Anya? Mala, ingkag di ko sumakay. Paspasam. Iso ka no, tinsuro na dya, baklak ni bakag ko paray. Anya? Ni bakla? Iso tinang isuro iti 69 paray. Uwang paray, inaramid min kini bakakaw. Awal latamay. Sapay, every 4 hours ngayon naramid mi ti salba ka 69. Awal latamay tiyo. Ay, patin niya mga mindadya bakla. Kung mo ilan no experience daw. Anya nga iti muna mga mindadya mag. Ha? Ti kasayatan nga ramidin niyo paray. In kayo latan nagpa-check up iti doktor. Iso ti makatulong ka na kayo iti dayta parikat yaw. Ay, winto paray. At tula umdas nga ornong mikin ni bakakaw mapangkamay. Una paray, sana kasta atong palbiling kayo iti bagbagada ka na kayo. Nang runa iti dayjay abakla. 69 nga bagbagana mo dayjay. Hoho, salbag kayo day. Bakla, apay nga imbagam kano kinidi na nga ag 69 da kinila kayo na. Tabarang isot isungbat ti parikod da, maadaan da iti anak. Kat pudnumat, anya laki din aya buyong. Anya, sika talaga, tilay sursurong mo't bakla. Ay, saan man adya tilay sursurok lang. Pinadas ko nga rod, di isot isurokin ko na. Anya, ay makakita kan sa akin di tistara. Hoy, boyong ah. Tamnoan mo man niya. Idisan kami pa nag-break iti boyfriend ko ang nakagugwapo. Kanayon kami nga ag-69. Dandan niya nga na sikugan. Ngam, ay na, nagpilsak for safety. Iso asana ka nagsikog. Pangasim man, tasaan mo, dadaulin tel daw ko bakla. Sikog nga ibagbagam may, salbag ka. Ay, naku boyong, ha? Basta makatulong di 69 ko naktumat. Iso nga isumot ti insurok king kwa na. Malay natin. Iso ti sungbat ti parikot da. Sana ya? Kanya lagi din. Nakadungay mbagam. Ay, di ta ka man langay.
Anya, 69 tin suro na dyan abaklakan ka din ha? Wala na. Ay, inaramid niyo matan ngam awan latamad. Aniya, kaano kami mat nga taay ha, amadan iti anak. Manumatan atawon ti panagururay mi nga agasawa. No awan epekto na day 69. Amangan mat no doggy style te kayat na. Anya? Wan di na. Awan mat dakas na no padasan yung nga amin kat. Nana. No iso ti sungbat ti parikot yaw. Di nasayaat. Kasano ngay matay ta doggy style nga ibagbagayo nana. Talaga saan mo pa nga amaw? Ngam siyak abakbaketan ay amok ah. Mala, dumngag ka. Lakay, ada good news ko para kin ka. Anya mananday ta? Bakit? Naibagak ngamin kininana turing ti maipapan iti 69 nga insuro ni bakla. Kanya ita. Naku na kanyak, ano saan ka no nga imipekto jay insuro na a 69? Mabalin ka no pa yung aramidan jay doggy style. Anya? Doggy style manang nga. Ay, una yan. Nagadumot nga, suro-suro na bakit? Lakay, awan madakas na no agtungpal kan aramidan tati isursuro da saan aya? Una yan ngay. Awan dakas na. Lakit ti iso ti sungbat ti parikot ta amadaan iti anak. Ay, imbag ano, sana ka maktangan nga ta. Sige matin alakay. Di ka madanagan ta insuro mat ni nanaturing no kasano nga aramidan day jay. Anya? Mala, mabait lang tayo nakagdigos lakay. Isurok kan ka, tinsuro na kanyak. Oh, salbag mo, daya bakit? Nay, asino man dahita na bakit paray? Daya man bakit to ring, oh. Apaya paray? Insuro na ngamin ni bakakaw. Nakunana, padasan mi kano ti doggy style. Inaramid mi ngam, oh, awang mulat na. Salbag kinay. Anya? Ni bakit to ring? Iso tinang isuro iti doggy style, paray? Ay, una yun. Anya laki din, paray. Ni bakit ko mga min, paray? Kunana nga, awang kano dakas na. Nagtungpal kamay. Tanya ang mumin, oh, iso ti sungbat iti pare ko. May amadan iti anak. Uray may sala ko, maparay. Ay, una yan, paray. Idi na minsan, di baklang agraraman tinang isuro kada kayo iti 69. Sa ita, ni bakit toreng tinang isuro iti doggy style. Ay, una yung ngay. Ay, nyalaki din, paray. Hay, awala mo, paray. Tungpal, biling kayo talagang agasawa, paray. Nung atangamin ti tungpalin niyaw, kiti ibagbaga ka mapangkayulangan nagpatikap iti doktor. Tamay mayat pay. At least, nga damay tulong na kada kayo ng agasawa. Ha? Ay, apo aya, pare. Patpat yun yung tumo na kita doggy style kas kada 69 nga sursuro ti bakla kang bakit. Ay, anya laki din pare. Nana, apay pudno ka dito na ibaga ni bugsot kanya. Ha? Anya day ta? Insuro yo kano kinidina nga ag doggy style da. Tabarang iso ti sungbat iti parikot da nga agasawa. Aywan, pudno day tabuyaw. Insurok tamok nga effective. Anya laki day. Ay na, may effective ba kayong nalalaman nana? Kasano yung mga naibagangay nga effective, nana? Katsimpri pinadas ko Ay na yan buyong kaslasaan mo't mapagtalkan day ti ropak iti kasta nga imbagam. Ni na naman. Kaya't yung asawan, aramidin nyo pa yung laging gayta, tikas di doggy style, nana. Katuwa na? Uray damagam ni tatam ikaw. Bakit kan lakay kami? Ngam aramidan mi pailang? Ay kunamsa. La. Ay, una yan, nana. Sana all. Iso nga iso matin surok kinidina. Gaputa, proven and tested ko naman. Ha? Iso anaadan kami iti upat nga anak. Gapo iti doggy style a position may. Ano yan laki din? Yan. Apay akas na tilang mare. Kasla binagkat mo mutin ti lubong kapo iti kasta alangam. Ay, malidlidayak nga rod, Mari. Ha?
Inaramid mi matan amin akabalan mi. Agraman dagiti insuro ya posisyon mi ngam awan latamad. Anya? Amin nga insuro yo. Inaramid mi every 4 hours ngam awan lata. Kasta ka di, Mare. Amukon, Mare. Amukon! Anya day tamare. Ay, padasin nyo ka di mapaniyayan nila kay Iko. Masigurado ka matulungan na kayo dahi alakay. Ha? Damag ko nga nga adun ti saan ang makaanak ang natulungan na kat. Kastaya mare? Wan, Mare. Ipiktif ti sursuro dahi alakay kung naktumot. Ang mga nusaan lang ang maysa wano duwate agbaling nga anak yo. Ang mga numamindo akambal o di upat. Wan man nga rod mare. Inton bigat matlaang, mapanak ija ni tatay ko. Anya? Mapan ka dyan ni tata ikaw kunam. Bakay? Wan lakay. Awan mat dakas na no bilang laang saan aya. Ha? Mapanak man, tabarang makatulong ti ibagana. Awan mo ti mapukaw kadatan no mapanak. Ala, ingka nga rod tadamagam na niya ti kasaya, tangaramiden ta. Tapno madaan ta iti anak, bakay? Wan lakay. Ay, wangayam. Asino tinang ibagaking ka mapangkaking kuana? Ni bakla. Ala, inakon lakaywan. Si kapay lang ti makamu dito store. See you later. Ay, naimbag nga oras mo, di na balasang ka. Kastamot kada kayo, tata. Hanya ti maipahay ko king ka. Imayak, tata. Gaputan na damag ko ngamin, nga adda tinatulungan nyo akas kada kami amarigatan amadaan iti anak. Ha? Agsalud-sudak la ko ma. Noan niya ti kasayaatan nga aramidan may kinilakay ko. Aging ka ngamin ita, kat awan pa'y anak mi. Manumutan at akong tinaglabas manipod nagkalay sa kami. Kastaya. Aday suruk king ka balasang ko. Isaw teramidin yaw kanila kay mau. Anya day tatata. Kastaw, no agkay da kayo itirabay. Ibagam kanila kay mau. No adaramidin yawn. Mangibarikay si ti adu abat bataw. Anya? Ipiktape na jay ko nagtumahit balasang kaw. Basta tungpalan nyo timbagak. Hawan imposiblay. Anya laki din. Anya? Kasta timbaga naking kangaramiden ta, bakay? Wan lakay. Ingkan na iji karayan nga rod. Ingkan mang sapul iti adu abat bato ta ibarikas mun. Anya? Anya la postura ko ngayon ta? Bato nga? Awan dakas na lakay no agtungpal ta itimbaga na. Anyat amuta ngayon no isundi sungbat ti parikot ta. Alang arog mabilang tayo na ikarayan. Naagkita iti bataw, tayo so ti barikis kaw. Alay ko lakay. Anyan day to. Apa nga nagsakit mo tan nagitabat ba to? Nawarwar mo tinag iti tali na iti bataw. Naitopa-topa mo dita intero Europa mong bakay. Anya? Nagsakit mo tan lakay? Awan, napugsa na ito istro kayong galok ko iti bato nyo. Anya, una inti kastoy. Imbes nga agaramit ta iti tao. Saan mo ta nabukol-bukol anak? Ay, salbag kay day. Ala, bumangon tan. Agasan na ito'y bukol ko. Anya, bumangon nga. Ay, huston lakay. Nagsakit na nagitibat pa to. Maitupto pa dito'y bagbakik. Ay, singaron bakit? Mabilang, tabiro kag di first aid kit. Ay, paspasam lakay. Nagsakitan na ito'y bukol ko. Ay, oo na yun, pare. Tungpalbilin kayo talaga nga kasawa. Anya lagi din na ya. Ay, awan lata paray. Nagkuna kami nga mangitali kay ti bato sa mo inbarikas ti tabagbagin paray. Numadama kayo kani bagamaw. Ay, salbag di paray. Tila ada nga naramidin yaw. Paray.
No kumaray ta kinatungpal bilin yung agasawa. Kit di imbagak ti tinungpal yaw. Ay nasaysaya at pa'y kumahaparay. Ha? Imbagak mo't idiking ka, amapan kayo langan iti doktor, paray. Taiso ti makatulong kada kayo, iti parikot yaw. Ngumsan mo't. Tadag ita, awan sir-serbi na ngay, bagbaga na ti tinungtungpal yaw. Anya nga ita, ura na nabukol-bukulan ni baga mo ka pwede bato ng barbarikas kin intal-talim dita bagbagay baray. Unay mo itan baray. Anya lagi iday. Ay, maring buyaw. Idi damaw, tinungpal yaw timbaga di agraraman na bakla. Si Maruno ni bagat toreng. Sa itamanan ni tata ikaw. Oh, may samot at tila isorsoro na mo na jalakay. Da kayo mait paray. Tungpal biling kayo mait. Anya laki day. Ay, awanin na talaga tinamnama paray. Adda tinamnama pare, no doktor ti papanan nyo. Sana nagiti bagbaga ti salbag at tao. Oh, makita ma pare. Imbis nga garamid kayo ti tao, nabukol-bukulan lang arot ni baga mo. Ita, nanayunan ti parikot yo pare. Ay, una yan pare. Anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.